paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Apay nga tamaray. Jak meten makita ni Marito yang arumwar. Uwin nga rod, Mare. Ay, ada siguro pa ka kumikuman na. Anya kumamot nga iti pakakumikuman na. Kat awan met ti amok. Amangan numapmapan iji bangkag da. Nakunana nga min idi na minsan nga agmulmula da kanuken ni kabadong iti karabasa. Kasta ka day, Mare. Nasayaat nga ron no kasta tapno adamot kwartada nga agasawa. Uwin nga rod tapno makabayad damutin iti utang da kanyak. Ha? Apay, saan pa'y anakabayad ni Marituyang iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod, Mare? Awan siguro't kwartada Kababain mo no apuraet ti agsinger. Ay singiramon Amangan no malipatan nan tumanan. Inton kuan, di nanto bayadan. Mapanam nga mo ito nakapulis ka dungo. Mapanak ijay ilay. Adamapan ko gatangan. Apay aya. Ay, mapan ka man iji ilay. Kit mo napan ka mat idikalman. Adda nga rod na lipatak. Ay na, unay ka matan. Awan lat aramidem no di ti aggastos. Kahit adamot kwartata? Na, may dito lang maipusain. Binulan kamot nga agsweldo. Ay, Iso nga awan parikot, uray gatangak ti amin akayat ko. na Ala, aglisi ka tamagnaak. Ay na, nagpintas mo tinday ta daster mo, Mare. Kursonadak takulay na Ay, wan. Talagaan na pintas. Amumatan, jak kayat ti agbado iti saan anapintas. Ay, naimbag ka pa'y, Mare, tamagatang mo ti kayat mo. Ay, wan Awan mo ti daddo maapaggastusan mi kan ni Inteng. Iso amagatang ko amin akayat ko. Wan angam nasken latang agurnong tayo. Iti kasta, adda ti usarin tayo no adda ti emergency. Ay na, Mare. Kanayon mo't nga agsweldo ni Inteng. Binulan nga agaw-awat iti honorarium na. Ay, sa bagay matkit di Nala, ibagamaw no anya tigatangam tamadama ti panaglabak ijay likawd. Ikanak iti may 1 kilo a karne ti baboy, kan 2 kilo a karne ti manok. Natengay, Mare, di ka mangala iti isagpaw mo. Saanen, Mare? Jak kayat asagpawan iti natay. Nay, Marituyang, itamang pa'y ngay may ka dito'y tersenak. Ay, makumikom kami ngamin kinibadong ko, Maray. Inaldaw kami amapan ije bangkag. Iso amamin sanak laeng arumwar. Kas kumaita nga umayak gumatang. Kasta aya. Akat, anya nga rod tigatangam. Gumatangak man iti tuyo ken 1/4 akamatays. Imbagla pamigsami kinibadong ko amapan ijay bangkag. Ay, mabitlaing nga raw tayalaan ka. Nagadumot na gito'y ginatag mo na si Daenta. Ay katwen si Daenta dayta iti manunga aldaw. Ay, puro karni man. Di ka lagi batag mo iti natang nga isang pauta. Ay, di mat kunakkan ka, ajak kayat tinateng. Damari tuyang kan paribadong ti managsida iti nateng. Gaputaawan kat nga rod ti igatang da iti karne. Ay, unay kan aya.
Gapo iti kinagastador mau. Ultimo binting aduleng. Awan maurnungtan. Hey, No awanan ti ibagam, pumanaw kan ditoy. naa. Taamangan no da iti matak ti agduleng kat mabalunat kapay. Neng, sigamot gayam day tantibanang. Sa dino ka diti papananyaw. Nakapalas kayo matitikas taunay. Mapanak ijay ile, kwarog. Nala, aglugan ako ni ti tricycle mo, tamapantan. Ang mawan pa imot kadwayo a pasahero, santay. Arkilaan dak kaday. Wen, arkilaan kan, tapno makapanawtan. Aw, kasta ko maamin a pasahiraos. Mala, aglugan kayong tayin-tayawn. Kang, itadyo ka di amin aswildoyo kani antibanang. Apa na damag mo dayta? Madlaw ko ngamin kat kanayon matan arumwar ni antay. Kan maysa, kanayon nakangarkilain. Di na kaya ti agura iti daduma pasahiraos. Unay mutit. Gastador talaga Di yung amin itad amin aswildoyo anggal. Mangidulin kayo mata. Anya lang ngay ti aramatin niyaw, no bilang tadag sakit kada kayaw. Ay, Saan mo't kiti ngay daw dawat malata kasaritak to ni Antiminton malum. Imbag kumamit no igatangan na kayo iti uray sapatos yaw. Tanay, napudpudan day tagmay may sa sapatos yaw. Uwen nga rod kwarog. Ay na, rot-roto pa yan, nagiti kansorsilyo. Ada ka dila kom akar ni ti baka, marikwanang. Ay, adda maribanang. Mano a kilo ay tigatangam. 2 kilo, maray. Sagay sa kami kaniinteng. Ha? Kabaulan nyo asidaan dayta? Ay kabaulan mi, maray. Iso nga rod ti panakain na po'y may. Maray, nalpas kan agim matang, kasumublatak mag. Ay, anya ayati gatangam marituyang. Tuyo ka di manan, wano buggoang. Ay na. Amom talaga, ano anya tigatangak, maray. Apay, awan kwartayo nga igatang yo itikas iti karnay aginatang ka, Kwa, awan nga road, maray. Adamot basit kwarta may, ngam di kam unay aggas-gastos. Taamangan no awan to ti usaron may, inton kala at akasapulan may. Ti kunamkit day. Awan apulos ti kwartayo kan ni pari badong. Iso akanayon ato yaw, wano bugoong nga da kamatis na ti sidsidaan yaw. Unay mo day tapan ng uyaw mo, mari kada kami. Di ta ka man langan. Piling bak ng abanang-banangan. Ay, unay magtanti pa nanguyaw mo kan ni Marituyang, mare. Jack, uyawan ni Marituyang. Ibagbagak laang ti pudno, marikwanang. Pudno, may takanayon latan atuyaw, ano bang goong ti sidada? Unangam saan arumbang tikas jay nga imbagam. Ay, sigurado na sa irman nanday jay. Nasair no nasair? Ala, mapanakon. Tayo nakpay lutuan dahito ginatang ko akarnit baka. Imbag kumamat no saan na kapitan ti asawa, mare. May saka mo. Isupay mat ti kanunungam. Katpudno mat ja imbagak. Jakon gumatgatang dito itersenam. Maribaak. Ha? Anya jay kunam? Uliteman, maray. Nasaya at nadanon ka dito barangay hall, kapitan. Apay aday bagam? Adda, bagbagaman ni Maribanang. Nakauy-uyaw launay. Anyat imbaga na kan ka? Uy-uyawan na ni Marituyang. Kastamatan ni Kabadong. Kanayon ka no atuyo kan bugong tisidsidaan da. Anya? Imbaga na dayta? Ketuan. Ay, asis. Imbag kumamot no saan kapitan ti asawa na. At adda nakababain at asawa pa'y mangarod ti kapitan. Ngam na uyaw mat. Naimatan ni Bana. Ang ala-ala. Ay siya kung ti makaamuan kagawad. Taong takman inton malam.
Ay, nasayaat mo no kasta, kapitan. Ah. Agasam tabirbir nga sa nakpay iti baak. Hindi mo sakitin agpay sumit. Anya, Ah. nagpadaan yaw nga gasawa. Ha? Awan lat nagdumaan yaw. Imbaga ni kagawat ko na nga uyawam ka no ni Marituyan ka ni Paribadaw. Ay, talaga dayjay abaak. Chismosa. Agpaiso ka day wano saan? Wen, pudno nga imbagak dayta. Ang agpaisumat Na, uyawam da Marituyan kan Paribadaw. Kat no naglawat ti mula da akarabasa ita iji bangkag da. Nalawa no nalawa. Na, Apay nga ultimo duster na kat di mo't makagatag. kahit makagatang ka nga ron, mate. No saan na kwartak ti usaram. Ha? Puno mat. Sursuro man magtagur no banang. Uray bulding lang nga bintig no isaw. Tapno adda aramaten ta, no adda agsakit ka data. Ay, dinakman suruan intay. Na, Amok ti aramida. Nay, ni mat marituyang jay lumabas inteng. Adamot awit na abang kitaw. huwag ngagpaisa. Sa dino nga tati papanan na. Maray! Yuhu! Dumagas ka ba? Saanan, Kapitan? Amangan numaladawak, tanay, mapanak makisag ka. Ay, sige nga raw. Kung naklakit din no di kag dardaras. Apay aya akayat mo apadagasin ni Marituyang. Unatap no akid daw ka iti pamakawan ken kuana. Na. Napo iti pananguyo-uyaw mo kada kuana ken ni Paribadaw. Apay lang akidawak iti pamakawan. Kat pudno mo't ja imbagak. Ay, nahapo aya. Pudno man uno saan. Saan arong bangagoy uyaw ka? Napunta kapitan at ngasawa. Naawata mo no saan. Katapusan itan, inteng. Ngam apay nga awan pay latiyawat mo kanyak a kwarta. Ay, awan kwartak ita. Nadilit ti sweldo mi. Inton umay abulan. Kat pangalak ngay ita itigatang ko iti bagas kan si daunta. Apay awan na bati iti kwarta? Kat no kaano lang nga nangyawatak ka. Awanin manulang dayjay. Ti kunam kit day. Talaga agastador ka. Ay pangalaak ngay itan iti kwarta. Oh, Maribanang. Apay nga da ka dito tersena. Marikwanang. Ay pangaasim. Pakawanan na ko ma. Ay amukmat kahit nga da nagbasulakan ka. Siguro, adda ka sa pulam anya. Iso akas tati bagbagam. O anya, gumatang ka iti karne ti baka? Ay sanak agumatang maray. Umutang ako maiti bagas. Kan dwasupot atuyaw. Anya, sika? Umutang ka, maray? Katuyo pa iti utangan? Huwen ko maray. Na, Ay. Itaman pa nga umutang ka. Banang. Ha? Ay, si kamot gayam, Marituyang. Apay, naibusan ti honorarium ni Kapitan nga ilaslastog mo iti kastaunay. Ay, pasensya ka kumamot ten kanyak, Marituyang. Ay, nooyawan na. Kaslaawan ka sa pulam. Ita, kaskalan nakakaasay. Marituyang. Anyat gatangam. Ay, kwamaray, gumatangak man iti 3 kilo a karnit baka. Birthday kita kay. Ay. Apag isaw, nakaapit kaming kinibadong ko iti karabasa. Iso abayadak meten amin nga utang ko dito. Tamang pa nga sagit-sagit ka. Kuha inteng. Di na ngamin pinautangan ni Marikwanang. Basol mo kami, no apayakas na.
Pangalaan tangay itikanan ta ita. Na makan mo ka Alangan mo't nga ipakan mo kanyak na kita kakapintas a duster mo. Ay, bahay bladak. Ni Mariba nang mati masabat ka. Kat adda awit na abang kita. Oh, papanam nga'y banang. Ay, banang ko naklatan taawan mo't kumarek alas taw. Kwa, mapanak man makisag ka, Maray. Awan nga minti ka nun mi itakan ni Inteng. Ay nasayaat nga rod no kasta. Tapno mapadasam mat no kasano ti rigat ti agsak ka. Tainton sumarunaw, di kanton agoy oyaw. Naawatam. Wen, Maray. Kat pakawanan na, gapu iti pananguy uyaw kuken ka. Ay, day tangkat nga minanabanang. Gapu taad da honorarium ni Kapitan, day talan aggas gastos ter aramidam. Adi mo mat i-budget. Anya ngay ita, da kayo mat tinaawanan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung labita tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala, sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Umwarak to yan. Papanam, ket amumat ama iparit ti pumanasyar ita. Ta community quarantine ke ngaraw. Adula amin day ta. Agpakalaing mo day nga inting batingting. Di kaya na, nakapopok tayo latan iti babalay tayo. Uray kumaan umang iti abas tayo. Saan may? Agpakalaing nga inting. Tilayol-ulog na paglintigan. Ay na, ni Presidente tinangyulog iti dayta. Saan ani Kapitan? Di kanto mga min agdengdengag iti nyaws. Iso nga adaw ti saan mo nga amaw. Ay, basta rumwara. Papanam aya. Nakagsapol iti pagsayatan ta. Awan makanay, rumwara kaon. Naa, ungtan na ka ni Kapitan, numakita na ka. Awan bibiyang kao. Yore agis paring kamay. Naa, napanag. Apay apo managna ka, tataba daw. Agtalinaid ka lang iti balayaw. Di ka pumanasyar. Agberbero kak iti bakan. Tanay, awan kanan may. Adda umay arilip inton bigat. Nagbayag mo day tan arilip. Apay adiyo pay lang amin iwaras aya. Pati rilip makurakaut. Inton bigat pay nga rod nga igda. Tikunam kiday. Inibos yawn. Nagitiman la barangay official iti mayran ranot iti dayta. Wala kayaw. Di yu amo ti bagbagayaw. Amok! Tamok ti style ni uncle mo nga inteng. Kusit na dyan uncle mo. Ha?
Uray danon mo king guwana timbaga. Sa anak ang mabutay. Uray tagpaiso, mate. Tataba daw. Sige, di naktaktakan. Di nakagdiskitar, iti kanan, mate. Basta imbaga na ka. Imbaga na nga awan kabutin na. Unanggal. Binagbagaam ko maa. Uno binalaagam. Unanggal. Ngam talaga natangsay. Nagloko na dyan alakayan. Saan pa yan naka-face mask amagmag na? Ay, natangka na talaga ti ulo ni Pari Badong. Hindi na urayan nga agong itak. Talaga nga irakid ka. Nga uray kumpare ka may. Ha? Irakad diyaw ni tataba daw? Una, tapno saan nga agsursur? Pagsayaatan na mati maibagbaga. Ang mapay asaan adungan. Un nga ruda. Ay. Kasano no maakaran iti sakit a COVID-19? Sigurado nga akaran na ni Nana Tuyang. Akaran mo't ni Nana Tuyang ni Antibanang. Akaran na kayo mo't ni Antay. Sadak to mo't akaran. Ay, saus, awanan Ay, huwag nga rod. Ay, talaga pagpungpung tutindak ni Paribadong. Ay, nantay wasit, wasayik man. Ay. Alam! Ay, saus, agparbang kayo ang kain. Hindi yu itulok ka mailawan kayo. Ay, alam ti wasit, ay nakban agbalsig iti pagsungrod tani. Ay, naibos ti LPG may. Ay, jak met makabalsig ta, nasakit ti sikit ko. Ha? Ay, anday ko, nasakit Ay, ala, agbalsikan ko aro. Tasyak magtimang bala agan ni Paribadong. Yay. Ay, kabarangay kita! Ups, di kagiin na si Deg. Sakpay. Social distancing. Darasan nyo mo tati agiwara si Tirelay. Makabannog mo tagpila. Ay, naaguray ka mo't apara. Kanapay adi ka nakapismas. Nakaapot kami itingiwat may. Agong may. Ngamsi ka, nakamarang mangta agong kangiwat mau. Ay, marigata na nga umangais. Di nagpilitan no dya kaya. Saan mo tada kayo tagsakit no bilang laing? Siyak, Mike. Baribar at talaga ti panagpampanunot mo. Awan pa nasaya at nga ibagamit. No awan ti asim di tabagayim. Dagiti kakadwa at ti kasim. Ay naawatan. Tayo relief kid day. Darasin nyo. Bisbisin ninyo ti tao iti kastoy nga aramidin nyo. Ala, ito dyan. Ti para ka ni Badam. Tapno agawi din. Diyak kaya't ti makiapa kan makisungpat. Ito dyan. Awan, kapitan! Siya kung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti kinatangken ti ulo ni Badungkaw, Maribanang. Si Kalakuman ti mangibagakin ni Kapitan. Tamabainak kin ni Kapitan, Maray. Ala, bayam, taibagak to, Maray. Ay, mangibabain day dya abadaong. Ala, basta bagbaga amlata, Marituyang. Ibagam asaan arumrumwar. Sana balay, tadamot awat tayo a relief nga aggap-gapaw iti gobyerno. Anusan tayon ti agkulong? Tapara matla iti pagsayaatan tayo. Day tangarod mo ti ibagbagak, Maray. Ala, agawid ka nga rodan, Maray. Tama iparit ti makikakaaruba ita. Wan, Maray. Agdiretso kang agawid, Wan, Maray. Ay, mababainak at talaga. Tapumanag na ni Badungkaw. Ay, tsak amok ti aramidag. Ay, katbagbaga amlata, Wan, Maray. Sige nga raw tamapanak pa ijay tersina ni Marikwanang. Day, anyat aramidam ijay ngay. Inaklag umatang iti asukar ken kapay, Maray. Ala nga rodan, mapankan. Agdiretso kanton nga agawid no makagatang kan. Wan, Maray, mapanak to pa ijay balay damari ipang. Inakalaan tay order ko abukal. Na imbagla ayanger ko asidaan mikin ni Badungkaw. Ha? Ay, ala, basta di ka agbaybayag amakis istorya, Maray. Tadili ka daw. Wan, Maray, kandagasag tupay gayam tay order ko apitsay kinilita. Kantay order ko asuka kin ni Pare Islaw. Ha? Nay, Maray, hinarangam matan iti silupin to'y sangot isturmaw. Ay, wen Maray, tapno iwas virus. Ha? Anyat gatangam, darasam tagsara akaw. Nagsapa matan. Dayta nga ron ti order. Masapa kami kanong agsara. Narigat taglabsing iti pagalagadan. Ay,
Makabannog mo ti inyulog da ak community quarantine, maray. Kasla ak mabekkel ang nakapupuklatan ijay palay. Ay, kataganos tayo Makikooperate tayo. Taparamet lakada tayo daytoy ngar aramiden tayo. Ay, no di tayo pa'y kayat timatay, di agtulnog tayo. Sumurot tayo itibilain. Wan mat kit di Ay na, maikawa ak pa'y kitden nga awan kasasaw na. Mailiw akon ang makiistorya kada kayo ako kumaray. Ay, nagapo ay, di ka numan istorya. Ibagam tigatangam tagawid kan. Ay, kwa, asukar ken kapiman nga raw. Kentay dakkel agatas. Mabitlaang. Adtoy. Ay, agyaman na maray. Sigay, mapanakaw. Pakilistan pailaang Tadyak makapan ijay ili amang irwar iti kwartak ijay bangkaw. Ta-lockdown ka nga raw. Agbayad akto numalpas ti lockdown maray. Sigay, inakaw. Thank you. Ay! Naglukon. Napanay. Waraw, arkilag man ti tricycle mau. Ha? Ay, Saus, may parit ti agbiyahe ita, tataba daw. Unay mo ti kastan. May parit amin ay. Kasano makamarkid na tao ngayon ti kanay. Anda schedule ti ipa pa ni Jay Ilay. Tunggal Martis laang. Kanon to pa'y day tangay. Awan kanin may. Ay, ladingitag tataba daw. Saan tayo matlabas ta makalusaw? Tado ti checkpoint ita. Agbirok da iti quarantine pass. Anyabot daytan. Nagado nga muda. Sige nga raw. Agpapada kayo amin. Ay, tataba daw! Tataba daw! Agpismas ka! Ay, adula amin! Ay, talaga natanggan ti ulo ni tataba daw. Awan dengdenggan na. Ay, warwarnigan ka pari Maminsan pa makita ka apo manag na dita kalsada, patiliw ka kadag iti tanaw. Anyat parikot nyo kanya kaya. Kit saan mo't ada kayo ti makaptan iti sakit no bilang laeng. Siyak may paray. Wala nga maakaramdag iti daduma. Ay no kaya't munti matay, di ka mangiraman. Ay na, di ka madanagan paray. Ta sana ka basta makaptan iti COVID-19. Napigsa ti resistensya. Mabutay ti virus kanya. Ay, sa anak makirabrabakan ka Seryoso ti saritaan. Ay, seryoso akmait iti bagbaga. Ay, last warning mo daytan. Yeah. Uray ko mamut no, agmas ka no, rumwar ka. Hanggang saan mo tay marang mangmumut day taagong mo. Agapot ka mat tap no saan ka makalang ab iti virus. Warning daytan paray. Awan mo't siguro ti makunada iti daytoy nga outfit ko, tuyang. Ha? Nay, apay akas na titsuram ba daw? Wayne, tapnawan ti ado reklamaw. Tapno rin pumanagnaak iti rar. Sandak asitain. Tanabalkot iti husto ti bagay. Kitain. Manipod dapan, aging ga iti ulaw. Saan ka dagaangan iti kasta asuot ma? Tamatammetlat makitkitan. Sapay nangisit amin asuot mo. Manipod dapan aging ga iti tuktok mo. Wayne, tuyang. Maya ti kastaw. Ha? Masikura na agpupupok ni ti balay. Isuaro mo ara. Ay natiliwan da ka da kapitan no makita da ka. Saan? Tanabalkot betan ti bagay. Ay, apay ngamin arumwar ka pa'y laang. Kayat ko nga ro ti agpagnapag na. Kayat ko ti agwatwat. Ay na, di ta paraanganin ati pagwatwatam. Kasla bagtit, ano kasta? Pagpag na ikaw, naging gaigiilay. Tay naggumatang iti karne. Makasidsidaak iti karne kay. Umakaw iti sardinas. Kapanan nyo. Apay pumanag na kayo. Ay, kwaser. Dayjay man ti balay may. Napanak lagi matang iti puspuraw. San abali, sir? Ta nakabungutak may. Naapot amin. Nakaglabsak pa yo. Mataklat makikitan. Hala. Nagawit kayo nga rodon, tata. Uwan, sir. Naglakamot lagaya may halis tali puspos na kita tatao. Namati da iti imbagak. Pag ikaw naging gayjay ilay, masuro na kiti kasto ya mapaspasamak ita.
Kasla balod ti tao iti pampamayanda. Ay, nakaglawar, ijay ilay. Kumusta ti panagrundaya ko, Arog? Awan mo't lang agpapaanawa. Awan ang kail. Natulnog dagiti kabarangayan tayo. Very good. Dagiti istor ngay. Nagsaradan. Unang kail. Awanan ti agis istambay at tataaw. Awanan ang kail. Dagiti nga chismosa iti tersina. Awandan ang kail. Nasaya at nga ron no kasta. Mabutang da matiliwang kail. Una tayong bagak nga rakad ko ida. No di da mo tisaw. Ni tatabadong lang ti pasaway. Pumanag na pailaeng. Wan. Ay. Yung binalkot na iti husto ti bagina. Na. Nagpaili ka na kung naninana to yan. Talaga asukir da dya taaw. Awan dengdenggen na. Unero da. Kasano lang atam no makaala iti bayraus. Ay. Sigurado ang maiwaras dito yung barangay tayaw. Ay, winarning ako nga awan dengdenggen na. Bayam. Tasyak man. Timang baot kun kwa na. Pagpungpung tutin nakta ala kaya. Ingka man alain tay bunang kan imukok. Ha? Apay man ang tibunang kan imukaw. Okay, samtay mangga iti kusina. Ta isaw-saw ta iti suka. Yay. Awan tao dito ilay. Malamay. Namalmanak Tanagnagnaakmit nga may. Kapilitan na pag nagtumanay nga gaway no madamdama. Pag napagnaak, mangkita ak itigatangag. Ipapas ko pa itaglawar sa akto agaway no madamdama. Mayat manmanaw ti tao dito ilay. Nagmayat pag napagna. Kasla kukwak to intiro nga ilay. Ha! Walang laki apadak ang nakabungaw. Agtartaray da. Apay nga ta. Ay, sos. Dili ka daw. Nga nga'y titartarayan da. Ay, tumarayak mo tin Dili ka daw. Ha! Kumamkamat sa amot tin sakit ang COVID-19. Ay, dili ka daw. Urayan dak! Urayan! Ha! Ulay's dagiti kumamkamat? Ingatong dagiti mo! Ha! Kumilog ba? Ay, awan basol ko, sir! Agpaklab ka na! Ha! Wawain! Awan basol ka! Tidak pusasan, sir! Awan basol ka! Maasi kayaw! Umurot ka kada kami, iji presinta. Ha! Ijay kan ngagpalawag. Kapitan, tulungan nyo ni Badungkaw. Aday jay presintaw. Tiniliw dagiti pulays. Nagbiddo tanda ka nung agtatakaw. Daytan ti ibagbagak. Ay, ewan nga raw. Natangkan tumot ti ulo na. Ang mga nagtakaw, may nagpaso. Ay saan, Kapitan? Napagbiddo tanda laang tanakaabungot nga main. Sakit ti ulo na itaataap. Adalang rod sang-sangwon tayon a problema. Agpapaanawan tumot ngamin. Wan nga raw, Kapitan. Ala ko yung ganda ko mapantayo ijay presintaw. Natiliwan na gitipod-pod no nagtakaw. Iso mabalin mong tagawid. Ay, agyaman ak, sir. Kung nagtumang aming kada kayaw, asaan ko akadwa dagijay. Awan basol ko, sir. Agyaman kami kan ka, sir. Awan na nyaman na, Kapitan. Pasensya, no napagbindutan mi da ito ay nagtatakaw. Saan kayong maminin arong rumara, tata? Uwan, sir. Promise. Babait ka talaga. Kwa pare. Agpapaanawa ka tumot. Ang mga da problema pagdaldalanan tayo ita. Pare. Ay di kan ikan itirelip mo. Ni pare inting, Mike. Ay basta, nagnakam ka. Ay, sorry, pare. Pakawanan na ka din, Promise. Sana na maulit pa, Sorry. Naamiris ko, tibidot ko, pare. Nasaya at mate. Ay. Saan ka nga ikan itirelip mo? Alam na ito, relief yun. Ha, nay, Kapitan, kunak man no kunam adi na kamin ikan. Ay na, kunak laang dayjay. Kakayat ko lang agnakam ni pare ba daw. Hala, sapay lo ko nagnakaman ka po itinapasamakan ko na. Sapay ko taagbalbaliwan ni pare Badung. Ay, unay
kayon ayat tatabadong? Saan kayo kuman amainayon apag problemaan ni Kapitan? Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdingag. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Tuyang! Ingka na bumulod iti walo at tugaw iti barangay haul. Apay, agpaskan ka? Nagloko kan tuyang. Di mo amuay nga gibunbunong dan iti rilip iti kabalbalayan. Ngam saan dan nga umunag. Kargaan dalatan dagiti tugaw ang may pwistaw iti ruar. Apay nga rod awalo at tugaw ti ipan mo di taruan. Iso may tidamag kaw. Numano ti tugaw ang malabasan da. Iso ti pisukan da. Anya? Iso awalo at tugaw ti iruar ta. Tapno ado ti maawat ta rilip. Ay, tulisan ka talaga ba daw? Anya? Di mo na awatan tinaipadamagkan ka? Naglawag may tinanggag kaw. May sa atugaw laeng iti kada pamilya ti mairuar. Mala, duwang arudan ti iruar maw. Tasayang may tuyang. Sino aya ti ilaklak amaw ba daw? Kitsagay sa ta Ibagata adwa pamilya ti adda ditoy. Anya, kasano adwa pamilya? Ket dudwa tamat amakit kita ti sangalubungan? Kituray makita da adudwa ta. Ta ibagak asaan tang agkabanga. Anya? Pay ngay, adidak inikan iti amelioration ko dito barangay kabildatan. Mas daawak king ka. Sika ati pakas daawak. Kasinsin ko akabusbusis ko. Jakmat imbagbaga. Kat no insurat da dependent mo ni Manong Tasyo. Jakmat imbagbaga a dependent ko ni kapitlok akasinsin ko akabusbusis ko atasyo. Sige man. Apay nga raw nga insurat da. Imbagam samot ngamin nga agkabangat kasinsin ko akabusbusis ko. Jakmat imbagbaga akasta kasinsin ko akabusbusis ko alakay tasyo. Bawal to pa ti kapitan uno barangay official nga umawat iti social amelioration. Ay, amo yung amen. No agkaba nga, wano dependent mo, ti kabalay mo, talaga nga awan maawat yo. Wano saan, ti head of the family ana ilista, iso ti makaawat. Ay, nangruna kat ni Enteng ti kapitan iti daytoy a barangay, iso abawal. Puno day ta, kapitlok atasyo akabusbusis ko. Nukasta, imbagam a dependent nak, kapitlok nga inting akabusbusis ko. Kat no saan man? Malagip kon. Idi mangmangan tayo. Naira na nga di may nag-interview.
Kasinsin ko akapitlo, akabusbusis ko. Ay, wala niya. Ay, malagip ko, mat. Ang awan mo timbagbagak, kasinsin ko akapitlok, akabusbusis ko alakay tasyo. Apay, no nagkapangan kayaw, agkabanga kayo matan. Ay, kaya muda siguro, kat may sa to'y balay tayo. May sa mo tinti kaldero tayo. May sa mo tinti paglutuan tayo. Ay, nainteng. Imbagam ko mga at tagadaya ni Mang Tasyo. Amuda mo't at tagadaya. Nakita da ngamin. Saan kami lang nga agkapkabanga? No di ka agkapinggan kamay. Agkapkabusis kamay. Agkapitlo kami pa'y. Alan nanakwanang, pukawamon dagiti bumalay. Tao mahitan alain dagiti pusit da. Sige. Indang! Sabiyaw! Umayo alanan to'y si Dayaw! Mangyag kayo itipinggan na pangikanyaw! Ay, awan tipinggan na nainawan! Uray plangganan ano isotyanda! Saus. Ay, dagitadan nanakwanang, dumarupdan. Ay! Urayan ko ti batang yapaw! Sagay sa laang! Unay ay, kas dala maag-agawan. Darasan tuyang, at dadan iti patog ta. Marituyang! Aguray ka tuyang, tasyak ti sumungbat. Awan ti pinggan, kada planggana bakantay. Awan ti babasit a pagkargaan. Uray labadikan na ano isot adda! Tuyang, daitan batya ti ipan kaw. Tabaring ad-adaw ti kargada. Na, awan mo't karga tabat siya nga insang put mo, badaw. Daytoy nay. Adda dito'y dakulam kaw. Dua abusay. Ne. Ay! Maragsakan ka. Tuyang. Idinto tamaluksawak unay. Ay na, kasanaw kat batya ta insabat mo. Dua apiraso mo't lagayam apusit asangadangan. Inton malutaw, bababasit tumanen takumriate. Di naman ngamin impok kaw tikas to'y. Umayawalaan to'y dua piraso aposay. Ngay luto yaw. Kunada kuma. Tano ima-ima ako na si Mabat. Just kay. Mala, iadubo marudan. Iadubo nga. Nukom sanay na dumanaw ni Tikarabukaw. Ay kit ngal-ngalen talatan Ngal-ngalen ta ngal-ngalen, santan nga alimunan. Anya, pagbalinan ta babel gam. Apay kay may kadito'y balay na naikang. Awan pa'y kadwayo nga imay. Amang ano maidugmam kayo. Ay, siyaos, kapitan. Ulay dudu o ganak adiyan. Napaltakak pailaan. Ay laydam. Takaritan ni kas jogging. Ay karitan ni kapay ay mansang golsike. Ay laydam. Ala, ay man plastar ka aday. Tasampulan ni ka. Ay, di kang dalopisa ka. Ay, mamati ako na napigsa ka. Apa nga one piece mas ma? Ay. Sunay nang wanay. Nagko na! Ay, di ka mag-agungat. Ay. Mutakendak mutan. Awan nga min makita asuot yo. Ay! Insukibot ko dito'y brak! Wadas na! Ay! Ay! Anya? Ay! Apay ka di nga imay kayo? Ay! Umayak agreklamaw! Sino ti reklamo yaw? Ay da kayaw! Sisik Sisik Pagkakabawan na kung dati abakit. Ay, anda nga ti basol minana. Ay! Sik kapitan! Kapitan Intay! Apay nga adenak indawatan! Si indawat yu ay pilak! Ay, jay social amelioration? Aw nga round! Nakaawat nga min dya anak yu, ani Lili. Iso mo timang bibya kada kayaw. Iso ti kabalayo. Iso pa iti kabalayo. Ay! Sana din ibagbagak! Ay! Sana'y banga-banga di bagbagayaw! Ay! Binangad nikat! Laitam!
Ah! Yay! Lika! Umali ka! Taman sanggol ta! Ah! Ay, na! Mayat lawak! Na! Apay nga tadag ito at tata. Basta ada relief, ada gulaw. Awan ti gulaw, no awan ti lukaw. Anyat kahit mo asawun mo. Siyempre, no adamang lukaw, adda gulaw. Na, binaliktad mo la dyan bagam itay Si kaman mo ti lukwag, no di ka agpungtot, inteng. No nagpungtot kan, adda gulaw. Ay sus, no siyak dagpong taon. Sa anak mo't amang gulo He? Saan asika, ti kayat ko asawan? Ha? Saan man ang asak? Sino nga ron? Ay, nainteng. Nagrigat ka ayan akasarsarita. Naggulo ka. Ay! Siyak man ang tiin na gulo. Just kiday taabanang Awan pa sirbi na mo't adong-dong. Pinanawan nakmanan. Ay, siyak man ang tisumuko. Ay, una yan. Naimbag ta nasabat ka, kuwaraw. Apay ka day, tataba daw. Nasakit, tinakam ko kin ka. Ha? Anyat basol ko kan ka? Dahil din bonong yaw kin ni Marikwanang apuset. Hoy, hindi pa ila napanalawas day dyan Ay, uray din napanpayataway. Naimas ka day, tataba daw. Tinto pa'y di mano ni ti karabukaw. Anya? Amo makumsan no may lutaw. Duduaki din timbonong yo ni Marikwanang. Nasakit la tinakam yun. Ayangan ang nayon kumamit. Ti kalanin na yun na ti walo apirasaw. Sagduduhamot at talaga iti kada pamilya. No agibonong kayo matakin yun namnamain nyo mataka dumanon ti bituka. Ha? Siguro, kinontrol mo. Tapno ado ti mabati ang mapulutan mo. Ha? Nagalas mo ti pa nagsasaam, tataba daw. Jack tupay pinabayadan ti gasolina ti tricycle ko, kan bannog ka. Nagkunang amin nga ilibrim ti gasolina. Kinbannog mo. Kalpasan na. Iquits mo, ijay pusay. Yay. Kasta ka day, kapitan. Uy, naimbag tasan ang tinutupan ni Kwaraw. Nasakit nagsasaw ni Paribadong. Nagpapabasol. Ay, inggaraw naman gaya man ti kinareklamador na. Basol ayan, para bunong may. Jay nangited ate akin basaul na nagbabas say tinted na. Amuna akum sentipusit no mailuto. Duduakit den tinted na. Agyaman da at dapay na itod. Pati ka di si Katuyang kat agreklamo ka ba? Ay saan, kapitan? Never. Na. Oray man sa nga pulo a kilo a puset tigatangag. Day talakit dain. Ha? Sagana kayo, kabaranggayan! Tadamanin itid da arilip! Ay, agyaman kami kapitan. Tapnusan na ma-violate the distancing. Da kami na barangay officials kan dagiti taga munisipyo. Ti umay tapno agitad ka dagiti relief iti babalayaw. Kuyugon mi ida. Katkas iti sigawd. Agerwar kay latan kadagiti tugaw. Ta idisudan tulatan dagiti relief. Pare. Mabalain ti agi kabel iti dua atugaw. Dua ayat ti pamilyan pare. Dua mo't asasawang. Ha? Ni Kapitan Mike. Damdamagag lang no mabalain. Ayaw ni ka. Badong. Mankaliak abag. Agsawa ak matisong aglisi ka dita. Yan na. Ay, Kapitan Inteng. Ay, idawatam abusakon. Umyaka. May kan kayo amin na. Uray pensunada ka. Tadamit nagan ni Lili nga anak yaw. Ay, pagat si Lili mo. What si siya ibagbagam? Yan wada akmat. Ay, kursunadam samat din anak ka. Nagrugit mo ti kasta kapanunutan yun, nana. COVID time. Kasta pa ti mapanunot yun. Sino'y amok ngay. Ay, tatuan samat. Ay, kursunadam si Lili ay anak ka. Anya ti amo tayo ngay no kasta nga agpaisaw paray.
Na, tamakijudon kamit iti nagrugit kan binabagtit a kapanunutan pare. Anya? Imbis at tumulong ka para iti kapya, may saka man. Durugista. Ay protest, Kapitan Inteng. Da! Ibagbagam kay day nga adi ka. Apay, ada pa maniknik mo. Durugista, kung kunam kay day. Punumot amang dudurog ka. Iyay. Durugista, mandudurog. Awat pa nasaya atkin ka. Durog dito, durugista. Anya? Tuyang. Naga daw tinsangpit ko ari life. Mabsog tamanayin tuyang. Nang taktakawam kadagita nagado abagas ken groceries. Unay matatakaw ngay pagbagamon. Amom tuyang. Adda utag kaw. Nagpalistaak pa'y di takabangibang nga ilay. Di tayan ti kapagya. Anya, ay sus, nagluko kan ba dong? Tagtagaray. Imbagak ang naistrandada. Kindad dumapay. Iso ang nakaalak pa iti 8 mail. Ha? Ay sus, naglawag. Kompormi man di tantuyang. Tagtagaray. Ha? Sino mamadaytan na disturbo? Mala, inkalukatan, tasika tinakatakdirditan. Pinusasandak, sir. Kaduam dagiti pulais? Parintay? Ay, saan ka na kundi damag? Ha? Sikati rumbang adamaganda. Tanagtulisan ka na, di ka bangibang nga ilay. Mangibabain ka iti ka barangayam. Ikanda kamit. Hanggang di ka latabap-map na. Ay, kasya nagparintay. Kasya nagparay. Tulungan nagparay. Ay, saan? Sumurot ka di presenta. Barang ada pa relief ang maalam ijay. Ay, saan ka din naparay? Kasya nagparay. Ay, ka presento. Sublim amin a relief kung amin a kwartaan na awat mo. Tando saan? Mabalod ka. Ay, saan paray? Kasya nagparay. Saan? Ay, anya ngay itatatabadong. Paisublida aminen anawat mo. Gapo iti naramid mo apanang loko iti gobyerno. Di kan tumot mapnek iti maitadkan ka. Ay, kabaranggayan, di tay tultuladan dagiti managkusit. Taadda ka ibatugan da, apan no sa. Ala, sige. Ditang tinagipusan ti sabalpay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kenday toying estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ay na, nagpintas mo tin dito yung cellphone mo, kaanakan. Ay, unang kay. Kagat-gatang ko lang dito iti kalman. Manungat yung pinanggatag mo. 6,000 pesos is ang kay. 6,000? 6,000 nga peso? Ang naging naman daytan. Ay,
nangina talaga ti kastoy asilpaon. Ay, Dagiti kunadang bagong unit. bagong unit. Original. Ang ron. Ay, unang kail. Ay. Angam, dipindimot lang iti tao amang usar. Gimatang iti baro asilpon kao. Tapno at naman usarak nga gay ayam. Ay. Amom ka di jay sikat nga ayam nga imil. Im. Ay, jak amo dagita. Day jay ti ayaman. Iteng, masapa ta amapan ijay ili ita. Hanggang no awan tinasapa at tricycle ijay paradaan. Awan pagluganan ta. Un ngagpaiso. Ningay nga takwarog. Dumagas talangan iti balay na. Isulangan ti arkilaon ta amapan ijay ili. Ay, mga dudipay nakariing dayjay. Mapuy-puyatan na kanayon. Gapo iti panagay ayam na iti... Anyat ko na dayjan. Imil? Ay, when nga raud, naadik metan iti games. Noan niya launay ayat ada iti day tanga ML akon kunada. Di nakdamagan Tajak amo day ta. Ala, saanin aday ta ti pagsaritaan ta? Mapantakit dayn. Amangad numaladaw ta iti papananta. Kapag ada ka dito'y kwarang. Kunak no nagpasadakan. Ha? Ay, kuwang kail. Naldawanak mo't ngamin nabimangaw. Iswadya ako nagpasada. Gapo iti kaayayam mo iti silpon anya. Wan nga rodang kail. Ay, narigat mo't no agulbudak. Iso nga ibagak ti agpaisaw. Anya ayat ti adda dita Mobile Legend aday ta. Ay, kuwang kail. Kayat mo, tasurwan ka. Ay, sa anak nga interesado. Kung kunam lang dayta. Angam no maadal mao. Ay, saus. Ang mga nudimon ton masikaso ni Antibanang. Nagbayag bitin ni kagawan ko na. Ito pa'y urayak. Ang mga noo may pailaeng, kapitan. No niya launay ati pagbisian na mo't dayja abaak. Ay na, inton kwan ang mga numangag na kayo. Makapungtot lakit di. Nangaron nasken apirmaan na tapno maitulod kung dito resolution ni munisipyo ito malam. Angkail. Ururayon nyo ka din ni kagawad ko anang. Ay, itay pay. Apay, nakita. Dayjay man now. Nakatugaw ijay abay ti pustay. Busy nga gay ay ayam. Salpag tikas to'y. Bakitan ang naadik iti ay ayam. Ay ayabang man taong takman. Nagurayak dito'y. At dagayam dita. Apay kagawad. Dapat patag ka diti panagay ayam mo iti silpon. Ngam ti trabahong dito'y. Pasensya ka na, kapitan. Kunak nga may nawanan tinaskan nga ramidak dito eh. Kat may bagakan ka nga dapirmaam. May sakamit nga adik iti silpon. Hinton ko. Di munto pa yan masangot aglako iti tersinam. Sana bali kapitan. Takwarta mo laang daytoy no lalaingag tagay ayam. Ay awan nagdumaan nyo ka ni Kwaraw. Saan bagkit di? Ay na. Naglainga ka talaga. Naglainga ka talaga. Uray sana ako nagpasada. Kwartamot lang na ito. Talaga di mo kabailan asardengan deta kaayaya mo Kaya't mong sakit deta kumpis karet ti cellphone ba? Na, apay nga angkay. Kat kwartak matinggatang ko iti daytaw. Umapal kan samait. Ibagam lang tayo surukan. Kasano asurwan na kat? Awan cellphone ko? Mala, sit down beside me, Angkail. Sit down. Na? Daytoy pa lang cellphone ko ti usarak amang isuro kada kayo Ang aminton na adal yawn, gumatang kayo matan itibuko dyo asilpaon. Nagadumit timbagamon. Di mo pa'y naisursuro no kasano dayta? Kastaw. Buyamang Kail. Isurok no kasano ti mga ayam iti daytaw. Kita mo. Maray, gumatangak man. Anya tigatangam, Maray. Gumatangak iti kapi kan asukar, kan 5 kilo abagas. Mabitla ang Maray tanay, jak mabalin nga ipus daytoy ay ayamag. Anya? Ay, naadik kan talaga. Huwag nga ron, Maray. Namang ano kaya't mamatay, soro ka. Ang mga noong tanak ni Badong ko, no sursurwak day tangay ayam. Malakit din.
Di gagatangak itad mo. Mabitla ang arod. Jak mabalin nga ipos ko naklang arudan. Ay no di na kahit alakwan di saan laang. Mapanak gumatang ijay tersina ni Mari Kunsyang. Sigay, agay ayam kalapaditan. Uray agmalmalam. Isiramkit din ato'y tersinam. Tapno makakonsentrate ka. Ha? Suron ka. Gantay ta. Ha? Nalaing ako na talaga. Atiwa ko ni kagawad ko nang. Karitak sakit di at agwan-unwan kami. Ay! Hindi magtanda kagayam dito ko. Ha? Hindi ka pa asap sa pulit iji paradaan nyo. Abay ka diyang kay? Ay, kumayak pa nin agpasuro nga agay ayam iti-imil. Ha? Bitin-bitin surum kanyak ide na minsan. Kunak tumat ngamin kada kayaw. Nagmayat ti agay ayam. Suruan ako na. Suruan kayo inton sumarunaw. Na. Naskan ngamin nga dabukod yung asilbaon. Sige. Gumatangak. 6 days more to go. I will gatang my cellphone online. Ha? Adan ton cellphone ko. Unang kain. Sige. Sakay to isuro no adan cellphone niyaw. Tanda kayo mananang kail. Di yung kunan ngagpaisuro kayo manain. Saan? Kumay ko la ibagakan ka nga agsweldo ak enton malim. House! Kasta ka day! Shh! Dontok. Mapanta iji ilay. Kadua nakagumatang iti cellphone. Kaslamat la iti cellphone mau. Ay, di talaga ayam. Unangam. Arkilam ti tricycle ko Na. Alangan mo to saan? Di mo't makataray day tanuan gasolina na. Malala. Sakti baka mo. Mapanak pa ila iji barangay hall. Dagasin nakto ijay. Nay, si kamot ti masabat ka maribanang sa dino tinagapwam. Ay, naggapuak man iti teresena ni Mari Kuanang. Ang dimot ng lukat. Ay namaray, apay. Di mo pa'y amo aya. Saanin nga aglaklako ni Mari Kuanang. Duan alawas ang nakasira ti tersinan. Ay, kasta aya. Apay ngay. Masadot ka nun nga aglakaw. Masadot nga ta? Bueno, di nala kayat ama disturbaw iti panagay-ayam na iti cellphone. Ay, kas lakastan amare. Iso nga rod nga ijaya kung tersina ni Mari Kunsyang agumat gatang. Kasta ka day. Naimbag lakit din taimbaga, Mari Tuyang. Amok taon timapan ko paggatangan inton sumarunaw. Ay, nakagatang akong iti cellphone ko. Makayayam ako nakaskan ka kwaraw. Unang kail. Ang Sakay lang makayayam iti rabi ay. Gaputay ti aldaw. Mapan kayo mag-duty di barangay haul. Damit Saturday, Sunday. Gumatang ka nga rudan iti wifi mau. Tapno at-adda na sa isayati panagay-ayam mau. Kan tapno nalaklaka ti panang isurukan ka. Win, kaanakan. Naibusan ti pagasta inteng. Pizza 5 itan. Saan kayo kadipay ang nagunuraryom? No adda dintad ko kumaadagos kan. Apay nga raw akas ta ti panagsaom. Agdamdamag aklaang, Mike. No kunak nga awan. Mangisagana ka man iti kanak na mga nakon. Ada gururay at trabaho iti barangay hall. Ano usam ti agsida iti tuyo? Taawan mo't nga rod ti honoraryom mo nga iyawat mo. Unay kan pagsida na iti tuyo. Jakon kaya ti mga nagtulangan ni Jerwar. Inakon! Itaman pa anasa pa kagaimay dito'y barangay hall, kagawan. Nadamag ko ngamin ang nakagatang kan iti baro a cellphone mo, Kapitan. Ako man nakagatang Kita aglaang no gusto mo ilaang tararamidam nga agay-ayam. Jesus! Saanin ang masapol? Expert ito? Ay, kasta aya. Oo. Ay, lalaingam nga rod Kapitan. Adnan, datamang nga rod agay-ayam. Takita agman no kasano ti kinalaing mau. Tasak pati ka rito. Sige. Agure ka, talapas sa klagtar aramida. Wait for me! Awanan ti kanenta inteng. Apay, aging gakadiita kat awan pay laang ti honoraryum yaw. Awan pay garot. Jak amo no kaano da nga itid.
Pangalaan ta nga ron iti kanan ta. Inka umutang ijetersi na ni kagawad ko na nga. Ibaga mabayadak inton agsuldo at. Sige. Padasak ti mapan inton malam. Ay, awanan at talaga ni Marikuanang. Naadi kun nga agay ayam iti cellphone na. Okay laang matkit di kan kwa na. Tawan mo't asawa na. Aglako man kan saan, mabalin lata. Tawan mo't tipakpakanan na. Ay, Antay, ayan ni Uncle. Awan pa'y mat. Itay pa'y labigat anapan ija barangay hall. Hoy, ang mga nobisi manan nga agay ay ayam iti email. anya, ni Kapitan, agay ayam matan iti Mobile Legends. Katuwain, hindi pa ila namin sa naging matang iti cellphone na. Abay, di na imbaga kada kayo, Antay. Kaya't na asawan. Silpon tinangigatangan na iti honorarium na. Ha? Ay, Ha! di yung ungtan ni Uncle Intay. Tama nga nusak mo ti ungtan na. Agsaga na kanyak dayjay inton sumangpait. Ha? Kaya't nansamat na maitulad ka ni Marikuanang. Akas taunay ti pan nakaadik nan. Gapo iti day ta Mobile Legends. Ha! Apay anarabian ka, Intay. Tangamit inaramit ko di barangay hall. Iso adarabyanak. Apay aya. Isugayam nga awan inyawat mo kanyak nga honorarium mo. Gapo tagimatang ka iti cellphone mo. Tapno makaayayam kamot iti Mobile Legends. Ha? Sino tinangibaga? Ni Kwarog! Na. Anusak nga agsidsida iti tuyaw? Angam si ka? Adda kalagayam ijay barangay hall nga agay-ayam iti ML? Wan, anda nga rod libre ay wifi. Na, kasumungbat ka pa'y laang ta! Ay, anda. Hintay! Pumanaw kan! Di ka lamabain na kapitan ka? Agam adik kamot iti ML? Nagpadaan yun ka ni Marikuanang! Hay, opisyal kayaw? Agam kastakit din tiyan aramiden yaw? Imbes at itrabaho yo ti into na rin yaw! Ala! Pumanaw kan! Maban kan iti kayat mo, papanan! Pangasip dungaw. Awan tiyan mo nga papanan. Kasta Daytoy gayam ti rason. No apay akanayon ka amarabyan. Kastoy ti rumbang iti daytoy. Apay nga, dinadahil mo ti cellphone ka 6,000 data. Ay, awan bibiyang ka. Oray pa'y milyon dayta. Dakat kapitanan nga agay ay ayam iti ML. Sorry. Jakton ulitin. Sorry. Ay, saan adakas ti ag ML, Kapitan, kan kabarangayan. Ngam, ikanyo iti oras dayta. Saan at ti cellphone ti mangimanihar kada kayo. At damot la kada kayo dayta. Ti pagsayaatan nyo, ti kitain nyo, kabarangayan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan.